Ni dia analisis ringkas picos kat tim frame acang 4. Resistance paling dekat dalam area 94,257 sampai 94,730. Support pula kat bawah area 90,032 hingga 90,648. Kalau harga turun, sentuh support 90,648 dan nampak candle bullish, boleh try masuk buy. Target naik sampai 94,257. Sub loss letak bawah 90,032. Tapi kalau harga test resistance 94,730 tapi tak lepas-lepas dan keluar candle bearish, boleh try sell target turun balik ke 90,648. Stop loss atas 95,000.